الباب الثامن عشر تنبغ السبو جيتا تبانغال كرياد الصالحين في النهي نيوتا في حدوغل يمبين عن البدع غاي كوكو يتي بدع أكيغل بيجي فوق تادين كدينا ومحدثات الأمور تنانغال فيكو فوق تادين ماهن كقود اللي كتفسير كلي كيفم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى شيخ عثيمين أماكي والبدع وكن يتي بدع هي دون الأشياء كبيجي التي دين يبتدئها الإنسان دين فؤتي دين كريان تهوري من سينك نهوري من أكا كندر دينا وهذا دون دو هو معناها كدون معنى من في اللغة العربية كها العرب ومن نجاء مودون قوله تعالى كالله دال دون كدي بدي السماوات والأرض كم كن فؤدو ليدي كم هاري alano كم كن فؤدو ako ƴettuɗo goɗɗum kadi fuɗɗi liɓi ka nder dina ko ɗum wiyete bidia hoten dow qala allahu taala ala teɗɗoto ɗon daali famada bada al haqqi illa dalal ene kunɗoni ɓaawo goonga kamma ƴettali kasi wona fenade ala wa qala taala ma farratna fi lkitabe min shay wa qala taala fa in tanazatum son poɗoniri fi cheyin fi hunde farudduhu ila allahi wa rasul ay alkitabe ka deftere allah wa sunnate ka sunnane laaɗon wa qala taala وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتنجكوا لاوي فتفرق بكم سكو سرتي مولو عن سبيلي غاي لاول مكونغول وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآيات آية أردن في الباب دمبغانغال كثيرة هدي دودي معلومة قد أنداد وأما الأحاديث أما حديث أجد كذي فكثيرة جدا كذي ندود مؤيا وهي كذي حديث أجد يوتد في هدود في بدء مشهورة كل لولد فنقتصر في رب إنرتون على طرف منها إدو بكل سيد مجد أن عائشة جتامن من عائشة رضي الله عنها قالت بماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث كلا فؤتي في أمرنا فيها كأمن هذا ده دون نركا دين ده ma laysa min ko tawata alano ton ko kanko joodi mijiti kiri wadi dum ko duudi wo ko jandi wo ko metti fi fa huwa dur raddun ko ruttete dum e makko ko jonnite muttafaqun alayhi wa fi riwayat li muslim man amila kala golludo amalan golle e ka adina do laysa alayhi tawa ala e gollangal amruna yamirore amen ko kanko tun joodi mijiti tanjini no moddi wadi fa huwa ray dum don kadi raddun ko jonnitete do jogano hoore makko وعن جابر جتام جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب ستيونه بخطبه نلا دلاتك سي خطبه احمرت عيناه جتما بدن وجهي وعلى صوته جتما بدن توا واستت غضب وتكر من تيد بمعنى سي جنو de ma si be wajade be sonkay be nyaada moƴƴa wado da'awa kadi ko ni hani siforde hatta kanno ha sikkay be mondiru jayshin ko be wombe waajade kono mola nangu ya qulu be maka sabbahakum wa massakum hino wetude hino nibbude on wa qulu be maka bo'istu min nelama ana minno wasa'ati e darngal ka hatayni no way wadi kolli do didi be taskinira hondu hakkunde rundum e sappurdu ndum wa yaqrabu be banira bayna usbu'i hakkunde kolli mabbe den didi as-sababati sappurdu ndum wal wusta hakkunde rundum wa qulu be maka amma ba'd kon ɗum nafoore addugol ɗon ɓe na kamɓe e darngal ngal ɓe ɓattodiri kamɓe e darngal ngal hiɓe wawi hakkude kolli ɗiɗi ale goyi ko andentingol yimɓe ɓen fi mayde fi jikke joosi ɓe hulay Allah wa yaqulu ɓe maka amma ba'd fa inna khayra al hadith ko ɓuri moƴƴude yewtere fof kitabullah wa khayrul hadi ko ɓuri moƴƴude khayral hadi ko ɓuri moƴƴude peewal fof haduyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuri ko ɓuri bonde piiji ɗi muhdasatuha koko fuɗɗita kon wa kullu bid'atin ande kala bid'a dalalatun ko e majjere naɓata jommu tumma qullu defte ɓe maka anamin awla bi kulli mu'min ko min ɓuri handude e kala gomɗinɗo min nafsi di hoore makko man taraka malan kala accuɗo jawdi fali ahli ko ɓe ko fami makko on jeeyi jawdi ni ko ɓen jeeyi ko ɓen ronata wa man taraka kono kala accuɗo daynan ñamande aw daya'an ma ko yeeboto fa ilayya haray ko faade ka an ko yeeboto kon arata min mi fawto mi ƴetta garante mum fi wata yeebo wa alayya ko hoore an kadi fawi ko ɗum woni ñamande nden min mi yoɓayno ko ɗum woni lanɗo ka islam ko kippowo maka wurɗa kippa ma ka mayɗa
dandama probléme ji aduna dandama probléme ji lahara bimana ko rondantoɗoma dongal ngal tamaman ka islam ko ɗum wiyete lanɗo ko ɗum wiyete imam wona rondeteɗo rawahu muslim wa anil irbad bun sariya radiallahu anhu hadisuhu hadise makko no ƴetta e makko hadise makko asabigu feƴƴinoɗo fi babil muhafazati ala sunna e nder ngal dambugal yewtugal en firenagol e ko wiyete kon sunna haray ngal dambugal men ɗo wona juutugal haray ngal ɗo kadi ko ɗo gasi yilte kadi rewto ɗon ɗum ɗo kadi wallahu ala wa alam.